Kobu faud wami, abasio mongodi no fima mi yarasa, kobu faud wami, ubu faud wadi mi mesiere, de ko subo de video mi, Akam Iko Efik mi. Akam Iko Efik kaka isoke Facebook, kaka isoke TikTok. Nyo mfinko amadi sobo kamami. Mbofo subscribe to this channel on me. Please subscribe to this channel. You want me share video me. Comment, like, subscribe. Abasi odion fi. Obu faud wa ki tongo me nyob ni bon kam te diofo. Nta abasi okono de se rai mam yarasa kenwe Genesis. Abasi omodi no fi mam yarasa. Nyo ke mempolo ke bede kuto obo otobo abasi ke di wariswa. Amatwaye omobo kam. Amana fasting. Amana mempo kanare ntefo nam. Emi oswanam na madi semfen. Edi etenti boro kam idige. Nyom ni nam fi odion. Edeka abasi omodi no fi ono fi boro kam. Nyo ni nam fi odion. Edeka abasi omodi won dem pobon. Amasibo video mi. Mwa mi wet ke comment section. Abasi omodi no mi mam yarasa. Si diam ni di portion for diam yo. Ototongo bu faud wa mi do bengi dem ka abasi omodi no fi mam yarasa. Ki tie business fo. Ku baro tomfo. Ku so fongwe. Ki dem fondo. Ki dem relationship. Ke ministry. Yesa da du boro nam. E free si bere de fi. Abasi omodi nam fi. Asari mam kodo. Iboro kam fo modi. Ososo video mi do. Mbok mwami share video mi. Subscribe to this channel. Ya abasi odion fi. Kenyang Jesus. Kufre. Kudwa mi. Edi udwa imam fo. Kodo Jehovah ada iboro kamadi. Amen. Abasi odion fi.